parlamentin olan seçkiler değil. Evet. Bu seçkilerin hem Azerbaycan için, hem Gürcistan için, hem Türkiye için, hem Ermenistan'ın özü için çok ciddi neticeler olabilir. Müsbete veya menfiye doğru. Evet. Ama burada Ermenistan'da geçirilecek parlament seçkilerinde daha çok Paşinyan'ın ve Ermenistan'ın değil, Rusya'nın talihi həll olunur. Eğer Paşinyan kutudan yeniden çıksa, Ermeni cəmiyyəti Paşinyana səs versə, Paşinyan öz partiyasının hakimiyyətini saxlaya bilsə, burada en negatif senaryolar Rusya için başlayacaqdır. Ona göre Rusya'nın bugünkü hiddəti, qəzəbi, hiccəsi, Paşinyanın ünvanına söylədikləri təhqiramiz ifadeler, özü de Zatolin veya Platoşkin kimi, Solovyov kimi bu informasiya killerlərinin diliyle değil. Bəli. Yani Margarita Simonyan'ın danıştığının çəkisi yoktur. Çünkü Təbii. onun ne Rusya'da ne Ermenistan'da hiçbir reyting, avtoriteti, hürmeti yoktur. Ama bir fikir Putin tarafından danışılırsa, Peskov tarafından danışılırsa, Xarici İşlər Nazirinin resmi sözcüsü Zakharova tarafından seslendirilirse, Xarici İşlər Nazirliyinin 4. departamenti var MDB üzrə. Bəli. Onun sədri Mikhail Kalugin tarafından deyilirsə. Baş nazirin muavini Averçuk tərəfindən. Ya Aleksey Averçuk rəsmi şəxslər, hökumət rəsmi səviyyəsində. Və də Medvedevin yazdığı postu gözünüzün önüne getirin. Bəli. Təhqir ilə dolu. Volodin Paşinyanı əclaflıqda suçladı. Ki, bu əclaf siyasət aparır. Bəli. Yani utanmadan, çekinmeden senzuradan kenar ifadeleri yağdırırlar Paşinyanın üzerine. Bu Rusya'nın talihiyle bağlıdır. Eğer Paşinyan seçilerse onun arkasınca ne gelecektir? Azerbaycan'ın tələbiyle Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik edilecektir. Bu Rusya'nın hiç arzulamadığı, yuxusunda bile görmek istemediği senaridir. Çünkü Paşinyan Azerbaycan'ın o tələbi mütləq yerinə yetirməlidir ki, sülh müqaviləsi imzalansın. Azerbaycan Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Rusya'nın maraqları ile daban-dabana ziddir. Güney Kafkas'da sülh Rusya'nın hiçbir marağına cevap vermir. Rusya dünyanın hiçbir yerinde sülh için çalışmır. Eğer Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik edilərsə ve Ermənistan Azerbaycan'a ve Türkiye karşı ərazi iddialarından geri çəkilərsə, ki Paşinyan bunu açıq aydın Kreml'de Putin'in düzene dedi ki Qarabağ hərəkatı kapanıbdır, bitibdir ve döşündə də real Ermənistanın, indiki Ermənistanın xəritəsinin, modelin nişan kimi taxıb Putin'e göstərəndə deyirdi ki, bizi bir də kiminsə ərazisi mübahisələndirməyə təhrik etməyin. Ne Gürcistan'ın, ne Türkiye'nin, ne de Azerbaycan'ın. Bu birbaşa mesaj ismarıcıydı Putin'e. Konstitusiyaya dəyişiklik ediləcəksə, bu sülh müqaviləsinin bağlanması için real şərait yaradacaq ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ərazilərin, Türkiye'nin ve Gürcistan'ın ərazilərin, Ermənilərin dili ilə mübahisələndirilməsi projesi, layihəsi tarixin arxivinə gömüləcəkdir.